Wasya wa Muimi. Naende mwana musaisia kalibu ndini wa kilungu chake le cha Wasya wa Muimi neke naende yuna kuya kilungu neke chake le tulikane kenende wese ya neto ya Kitunguu ndiko Wasya wende kwetha we good inende kwetha ni good yuna ndai tulikendeni wa Uimi wa Kitunguu na Uimi wa Kitunguu wambiye ndi Uimi wa Kitunguu nambiye mwakongi corona yambia the first time kana baby ndenga we mangana butina the first time nambiye Uimi wa Kitunguu corona yambia niki yakili na kuonisa Kitunguu nye mwene ni music producer toki ando bathi na ma record ni wita FM2 studios this is entertainment ila corona yambe noni na dona la mundu studio kama uka na probably likanto matwiki ya lockdown ukethe na record mundu isu ni itambito vya Kenya kana yabiki itambito vika Kenya ni unambie kwesilia kindu kitwithia ndokengeke Uimi koni wewe sine kubia Kenya cha lazima ines ni kubika Kenya nisi bado ndeke no sioka kuna niko na 18 so wana ilovine batonda kweta issue dina ndiko tokie na family tuambie Uimi nikulia pai yaibina ku transition kwa transition kuma producer ni to Uimi ni iswani yaibina yateki time muno kana weki uswani mo wendete yaibina nundu ni munini nendeto Uimi muno ndiana ni high school nina mama muno musi ko yaibina Uimi ni hobby kwakwa ni kindu ni bata nacho na necha kula cha kwana seno batoneke ngathi mundani nino sie na the internet no ndo ndisianza yo thina na muno kindu cha thina siandu niliu nundu ithia pena line mwasa wa andu America metlema na wele ni silikali America lewa relief food America uko na Mercedes 60 kilometers moleti manewe chao ko kindu cha thina siandu muno niliu yani tia mena mpesa ule ni wote available ilundu available ndo na vinge okay ni nambe kwa leo ko kindu cha thina siandu muno niliu ne family ithani tuamane lockdown tuwezekano yuko mitatu na hiyo ndo mabingwa methi mai revive economy kwa ititika imeni kenda itha tikabingwa by any chance itina mitatu ando maithi makarivive economy netutika thina sindu cia mundani ichi cha mathuthisia kukaikata kwika Uimi nakwa nani kule wenda uthi Uimi ne pure kana bado nda kwatanisia bado na nenda kwatanisia na production okay alafu yuni wa mwa pe kwata itoka ila nokie miake na ndia imite nzi Uimi wenda we mwene witho hivyo na yu atia mundu au siaisie fondu tomwekata hukunwa chenga nondo ne okay pepe na imite Kitunguu miake sio na ndichi ya chatumie nikata nekana na Uimi pa the otwe na kie drips ya waneka drip na navanda Kitunguu cha waneka na kwa shilingi 15 ulikitisi anara shilingi 15 non investment not asisi not mbesela dhongere kuna tasisi anara ni vitu ketengili mana ile nondo drip sisi wakasi ambio ngwa shilingi ya na miongo monza pamoja installation haya pe stima pe kibu pampu na pe alama usobesa tutandama ambio kuangilia 15 na kupanda iko ni investment ya vitu kisingilima na ile alafu walisingilisiana 15 na yuni ukule kila cha kuona sia pa hambe no basioni kina ethe kwa tingili 15 na wana ai no ni sio kengi na ngwara mbesa nyingi mbingangi Uimi wa mo kwata mundu mwike kumundani ni waya kula na ina kebinde ndai mwike in terms of tachao in terms of ona Kitunguu kiki nene biena mundu wese ya Kitunguu no isimate sambala tambala matese kana matete makese ya kila Kitunguu mundani cha thele akatesa yuta chake wayundo ukaethia twatu nini tututiele wamukulia makulu ndwithia ndeno songi and then there's nothing you can do nute ko na setha Uimi utwa mundu eka mbekala na nevu nakutu nasia ilanga mbe Uimi ngambe Uimi nevo okay kwa tulike ba kwa Kitunguu ndo manani chao kila wa muye Kitunguu so Kitunguu pem uza kuangambe ota pembe tofauti kana wenda wakasiona we Kitunguu pembe tofauti siba pe kimocha kwa si pe kigitha kicheu ndabe kila cha matu kicheu ni kila cha saumu kana
ive cha saumu na ve kingi kithamba ndo kio cheo muno matha cia kitumika kuwa tuimati kana twitwato yene tusamosa na cionthe ni banda wa mundani cionthe ni banda wa mundani ko ve cheo na ve kitunguu saumu na bandite mwako sina vitu ya saumu na ve red ila kila cha kwasi kila cha kawaida tu ana cho ene kiu so pa usakwanga hata kiu cha kwasi ni choni banda kile red coach nondu na cho bora ni wa banda nesa ni wa kingide nesa ni kiunenga masio nesa na wa mina ni wa chani kanesa cha nyanesa ona no kikale kitanangika ivinda yasa aya wasa kwa kicha kikitune cha kwasi kicha kwasi aya no kibuyo no ko prepare kibuyo ni no sanga imo kawaida kasimba kawaida pembe nzimba na no ngwisho konya we yuyu na mina kuinza nthi ndio sa ndio alama bali ino ya kwecha wachikana ila ya fok jembe chiti ta sitangi na pe sitangi na be pe sitangi kindo kingi tofauti ene yunda mina wa mabali osareik unyala mabali manene ende jutele kala mudanga kekata kanini na mina kwiko no sange kata ngatemaindi tumika loto nini na either koma kana kamuti na minote matumika lotu mbeo yakwa no sanga ngamivula na chao na mudanga ninye mwene nenda kuyikia mbeo kibiyone mwene kitumi niki nonenge mundu mbeo bandie aka kwenene kiye kibiyone lakini aka maiki kibiyone yuki laki ingi ni kubanda mundu no bande bingi la kwita akenda umano nayo inuri chenda patience muno na ve process wa mina kubanda no kunanda wa yacho ya tumindu nikendela ndondi kaiwe iku kienda shortcut nje tumindani bandia na ndi bandia nimbula na sia imbe either na kithanga thikana muthanga ndoni na chocho ni chake ni chai mbe ya kitunguu ni kanini kwa uta direct ubandite pena temptation yo bande mbingi lakini wabulania at least wenda ubandite kanini nundu utana muthanga ubulana se una muthanga wothe byo kamba kwitanduka bila nibyo ubulania cio ndoni na muthanga kana kithanga ko whether we na assurance kana nduna banda yo then duneta ndo na wasia kibione kiwona wona kimeta kinini tena na bandite kikingia cha ninye na banda kiniki nikenda kikabibani so usio wa kubanda unikenda no kibibani kikingi muno nikibibana sia sabibu kigara ni cha yani chuma la ke wiki buyoni alafu we ndo banda wengitha nchata kungithia wika utula kiwe kana kiwe kingitha wata pe ilanda sia ngithia kana thati ukakwata mpaipo ukaitokethia imata chao tambua kikinda wakauka nini nundu wangithia weteta nini ilambe one kuthina kigo na ungithila sabu basic punde kana weka kato koyolo na muno bala nenda out target tiba laki ni katikati wa chao wa mi line ndipo nenda iki kapaduke katikati wa milaine etiyo lwaki kitunguu none kule kiu tase kwendo methana kiu cha muno mbuzi sio siva kwe sia muno kiu chuangithia koyolo no ke affect kitunguu ndia ona nundu cha kwa bai cha ni cha muno slightly salty na kitunguu cha kidhaki mwe kidhana problem no ona cha tari kila matu uingithia kibuyo ni kidhana problem ndia ona kina thina hata kidogo nundu chicho ni maana cho na so muno kwa ni slight ti ula mwingi no kinyuke ini kinicho ni nyusa ni kisio aya none kule kikala kibuyo ni tinabindana hata we kisomea kumea kibuyo ni nambi no bandai itina chumwa kimweno na chakata chambia kumila nikenanga unyela neki no kikala kibuyo ni ivindana takiso twekano twa mundani ni sumwa ndatu wa minekia imbe undi sumwa ndatu ni gwalo chumya wale to transplant yuta kini chumwa chakata no ku chumwa kitu tukwata kini cha luma baki hadi mundani na munda prepare hata yete kitunguu ine go mundai ndise basya tutanda ukethia ethani ekomwe na tutanda twingi na tutanda
tite mami kao kitunguu kithike banditwe nundu wa management tene no sa ngatema mukauma mwasapyo lakini wambio kungithia ndwithia no pevika bandu ketha kiwu katikati ni kikwa lakini thai katandaka nini kithi cha vika mwiso ndutwa next kana ukasubia kindu kile zigzag okethia wekia pipe ya kubaya kithio kingithitie katanda kuka uswandu ndutwa next katanda kala hangi next so utwa kenata wenza atakenata oyu maximum ila ukikata tutandai kama mtu kama unateketha kanata no mita 10 by 10 tika nene okay no kikala ibindana takikwata kukwata after chumwa kimwe no jaise kama savunesa lakini after chumwa kimwe nino naende chambe kata kwa titwa mundano nititila imi nititila okethia ni watla muiba yanthi na mukasikana ona kanokwo ukatrim no trim ya mi niki kigathi kwatia mi yacho wafandana mi ino yacho ithana thinamo okay ndiama na kitumini chao lakini yula wa mbundia siambia nikikuwa ivinda yingi gikata chenda kikekwatia kikekinya na mi fresh yenda ikakwata tutla ndaka notialia okanini notiala sekani dutlapyo ndungulutapyo iwika ela mi yayo ka mitrim pa yanthi no wikubindana to iso twa sokoni ni miena without no twa sokoni aya na wewe Uimi no wa kitunguu wenda wisa kwesa kutwa mpaka wa kitunguu in fact you out of experience mwaka usi umwe hata kitunguu ngatata sukuma wiki na ngatata spinach lakini yu kitunguu ni the ready market wa mino kikene na ready kitunguu ana na maitwalate thana mwilovi kiwa kikadhala na mituki muno as opposed to we miungi mekita kwa yesia sokoni alafu no kitunguu necho kimu muno ondo utia spinach yako sinene nduka ukamuka the folly duke the action then siendie white non witi utie sinzi okana uketha nipe nimba lakini kitunguu kima ndo asyangi ko muno ningwenda concentrate na Uimi wa kitunguu niyo no niendo ndwaba sanga ona ku Uimi mboka yingi na muvea muno ndo na ituba Mutongo TV asante thank you Mundo museise kilungu cha Wasya wa Muimi vani Mutongo TV ngwatana ya mukamba neta Steven Mwema twambie na kuima tubalo ku ene tumabau ne twathi kuima kitunguu ende buni boto bika muthia wa kilungu cha Wasya wa Muimi muthenyani wa munthi tukakomana muthenyani ungi wa katatu nikenda tweme kindu kingi kikibothokanio kwa uyu tionesa asante Wasya wa Muimi.